Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged itinagan a Moira adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nasisirapak iti na materyalan a banag. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Moira dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Alas 5, Moira. Anya pa ilaang ti aramidam? Saan mo nga iba ka nga ag-overtime ka manan? Sayang mat no sa anak nga ag-overtime. Saan ko amagatang dagiti kayat ko agatangan no agsadut-saduta. Kat agpada kayo mat nga da trabaho na ni Mark. Si kamat, amo mat nga ag-repair lang iti nadadaal a gadget ti pagsapulan ni Mark. No awan agpa-repair, awan mat biroknan. Sa bagay mo't kit di, Iso apalubusan na ka nga ag-overtime. Taam mo na adakdakal ti sweldo na ag-overtime ka. Sana bale, tano ag-overtime mak, isumatan ti agluto. Diyay tulangan mangan ti aramidak no sumangpeta. Apag iso ti isasangpet mo, nakaluto akon. Ay, mabisinak matan sweetheart. Nabanugak. Aduting kamakam ko nga inlepas. Ala, agtugaw ka nga ruden sweetheart, tamangantan. Ay. Agaw awis gayam ni pari Jake. Birthday na. Mapantay di balay da inton bigat. Ada trabaho k Mark. Ang mga numabalin nga inton malpas ti trabaho satan tumapan. Iso timbagak. Imbag kadakwada tauray saan nga trabaho ni Madeline nga asawa na. Okay laeng. Magatang na pay amin na kayat na. Nginginaan nga alahas, bag, sapatos, ganon niya pay dita. Pasensya ka lakuman kanyak sweetheart. Gapunta masapol nga agtrabaho ta aduha. Tasan nga umanay ti birok ko nga agpaay kadata. Ay, anya pay nga rod nga Awan mo't maaramida ko. Happy birthday, pare! Uy! Ibagta na kaumay kayo. Kung natnudi kayo umay Inuray ko pa yung amin ni bakit ko, pare. Uy, Myra! Talaga nagagat ka. Bilibakan ka. Nagpintas ka lang aruden. Naabilidad ka pa'y. Talaga nalaing ni Pare Mark anang pilikan ka, Moira. Unay day ta na pa sa blog. Happy birthday. At to'y tinanong mo ang regalo mi ka ni Mark para kan ka. Thank you Ala, umunag kayo. Agdiretso ka di kusina. Amok amabisin kayo. Ada di kusina ni Madeline. Okay, pare. Agyaman kami. Kayo gayaman, kung naklakit din na saan kayo ang makaumay. Inkarigatan mi lang tati makaumay friend. Mailiwak mo na makakita kan ka. Uray siya, kaya't ko ti makiinistorya kan ka. Boring nga tati adalaan dito'y balay. Imbag kan ka tapalubusan na ka ni Mark ng trabaho. Siyak ngay, kaya't ni Jake adituyak latan balay. Swerte ka kit di Takabaalan nga ipaay amin ni Jake akasapulam. Uray saan ka nga agtrabaho. Apalak ni Moira, kaputa saan ang maikikan iti balay, nawaya arumwar. Maibado na dagiti paborito na abatong. Siyak ngay, binigat latan adaster. Sa bagay nga agpaiso, pudnot ako na. Alangan mo't ngagporma ka, kat ada ka laang mo't iti balay yo. Talaga nagswerte ni Madeline. Nginginaan amin dagiti usan. Nagpipintas. Ay, Moira. Kaya't mo ka diti maddan iti kasta? Ay, si kamat gayam, Jake. Nagapuak iti CI. Nalabasak man dagito'y nakadisplay a sapatos kan sandals. Magusto ida, iso kinitak lang. Amo ka sana kabalan ni Mark nga ipaikan ka na kita. Ngimsyak. Kabalag nga ipaikan ka na kita. Nakainom kan, Jake. Sige, agsubli ako ni Jake kusina. Ang mga dapat makakita ka data. May wait lang. At ito cellphone number ko, Awagan na lang. Nada ka sa pulang. Ipaay ko. Basta ipaay mo muti ka sa pulang. Nagapuan, sweetheart. Nagapuan kiti CR. Umay ka. Makijaming ta ka dagiti agiinom. Sweetheart, mabalin ka din nga agawid tan. Nasakit ti ulo. Kaya't kung ti agina na. Di mo kayat ti agsyat?
Nabanugak namin. O sige, agpakada ta nga Ruden. Saan na bale? Tinapatay, nagpakita ta. Nakaturogan ni Mike. Namsyak. Saan ka makaturog? Uray pilitat ti maturog. Saan na may katiti panunot ko ti imbaga ni Jake kanyak. Apay nga ta na ibaga na ti kasjay. Kurso nada nak nga ta? Nataer ni Jake. Kasla nagri ka ta pagkadkadan ti bagbagana. Ngam, si aasawa kami matanadwa. Apay asaan amapukaw iti panunot ko ni Jake. Anya ter aramidam dito, Jake? Diyak namin mauray nga awagan na. Iso siya akong timay. Kahit ka nga wisen. Sa dino? Itimay sa aklas sa paginiman. Siguradong awan makakita kan ka. Amang ipulong iti asawam. Kwan. Di na ko mapagkadkadan. Kaya't ko mapadasam madagiti banag a deserve ti may saan na pintas a dayag akaskan ka. Jake? Noy kanak iti karbangan. Aramidag kan ka dagiti banag a di mo pa'y napadasan. Kaya't pacheck. No mapadasam. Ag-enjoy ka lakit di. Sige. Ibagaklangan ka ni Mark. Nag-overtime, ha? Ito lang, maramanak na ito nga arak. Naggimas. Para kan ka amin dagitoy, Moira. Thank you, Jake. No siya lang di asawam. Saan ka na pagtrabahuan? Ipaay ko amin na pagragsakan. Amin akayat mo. Saan mo ka din nga? Aw-awisan ni Madeline kadagiti kakastoy a pag-inuman? Di na kayat dito eh. Panag ko na, noim muna ka kumaanaam-am mo. Sika ko matinagbalin nga asawak. Apay, Matt. Napigpig sa ti karisma. Nalay nga talaga ni Mark na nagpili Agawin tan. Nabardad ako. Saan ba'y? At dapat kaya't ko pangipananggan ka. Saan ko napuutan ti sa sangpat mo idirabi sweetheart? Pasensya ka nun na iturog kon. Saan ka na riniing? Nagimas ngamin ti turog mo. Ket, kumusta ti trabaho mo? Okay, uray makabannog. Uray saan ka unay nga ag-overtime? Tapno saan ka matamabannog? Okay lang. Kabalak pa'y mat. Di nakpagdanagan. Nagtanggal agad ang tintad kanyak ni Jake. Idirimwar kami. Kasladyak mamati ang maaramid ko ti kastoy. Ngam aminak. Agin enjoy kadagiti aramida ni Jake kanyak. Italaang ang mapadasak ti kastoy. Tasaan mo takabaalan ni Mark nga aramidan kanyak daytoy. Ni Jake tumawawag. Ama ano umay na konsukunan. Kinuna na ngamin asa anak asumrak ita. Takayat nak na ipasyar. Kalpasan na. Mangan kami kano iti class a restaurant. Hello? Hello, love. Nakaready kan? Umaya ron. Juan, itayak pa'y anak kasagana, love. O sige ron. Urayin ako na. Bye, love. Bye. Nasayatad dakin. Sa dino tinagapwam. Anya ka di day ta klase ti damag mo, sweetheart. Siyempre, nagapwak iti trabaho. Ulbud! Anya ka di ti mapaspasamakan ka. Apay at panak. Ulbud ka! Amo ni Madeline ti relasyon nyo kini Jake. Amom ka di asinurot na kayo iti amin anapanan nyo itang aldaw. Saan ka asimrak iti trabaho? Gapota sinukon na ka ni Jake ije palay. Mark? Ita, agulbud ka pa'y lang. Ala, irubat mo dagiti kawas mo, ta sumurot kan iti dayjay at traidor. Apay, gapota maipaay na dagiti banag ajak kabalang nga ipaay kan ka, kat isukat na kon kan kuana. Pakawanan na. Aklo na, nasulisog ak. Ngamdyak kayat ngagsinata. Sikati ay ayatek. Pumanaw kan. Jak kasapulan tikaskan ka. Saan? Saan ka pumanaw? Aramidag amin na kayat mo. Saan naglakit di apapanawan? Apay ni mawag ka pa lang, Jake. Isardang tanday ti relasyon. Pagpapanawan na kunti asawak. Iso pa nga asim.
Sardangan na kun nga awagan. Iso mo inawagan ka. Takayat kong ibagang addan ija abroad ka asawa ka anak ko. Kinunana sumurot ak ijay. Na napatagda pa ilang kanya. Kahit ko tagpakadakan ka. Kan dumawat iti pamakawan. No nyaman ti mati ana aramid ko. Pakawanin na ko, Ma Moira. Ad ako may pakaasikan ka. Anya dayta? Awagam ni Mark. Dumawat kay ti pamakawan kan kwa na. Kat ibangam amapan kan iti abroad. Iti kasta, agtal nan ti panunot na. Amo kadakkel ti nagbasulak iti asawa. Katsak amo no mapakawan nakpay. Ngam aramidat ti amin. Tapno agsubli kami iti sigod. Di mawata ko niti pamakawan kan kuha na iti personal. Ngam tinanog na. Di ka madanagan. Awagat manan. Kat ulit at tagkid daw iti pamakawan. Kaya nagpakada akon ama pa ni Jamrod. Okay, agyaman na. Saan ko nasangputan ni Mark? Anyang amin da ito ang aramid ko. Pakawanan na ko, Diyos ko. Katsapay ko mata mapakawanak mo ti asawak. Diyak mo na niya titurungin ti biyag ko. Nagsina kami ka ni Mark. Awagak ti katrabahuan na. Damagag no nakadwa na ni Mark. Aday ta, agriring ti cellphone na. Hello, Moira? Nakaawag ka, Mat. Kadwam ka din ni Mark. Ay, saan, Mat? Nagsisina kami, idi nag-recap ti shop. Apay, saan pa'y anagawid? Saan pa'y nga ron? Ay, itaman pa'y. Kanayon mat nga agdardaras nga agawid. Saan namat nga ugali ti makijaming, nga uray awisen dagiti katrabahuan mi alalaki. No kasta nga ag birthday kada kami nga kakatrabahuan, ti kanayon na nga ibaga, awan agluto iti kanam. Kasta ka di. Ada nga di mi nagkinaawatan. Nagbasulak, kunak man laangan. Isu siguro asaan anasapa nagawid ita. No kasta nga rod, isu ti awagam, Moira. Kat agkid daw ka iti pamakawan kan kuana. Sige, aramidak dayta. Kat agyaman akan ka. Apay nga ita ka lang ang nagawid. Madandanagan akan ka. Saan ka makaturog ang mangururay kan ka? Balbalsan na ka din, Mark. Panagkunam ka di. Kat basta malipatak latan ti inaramid mo apan ang lipot kanyak. Amo ka narigat mo ang malipatan. Diyak ka mo na mapakawan nakpay. Na magpakpakaasi ak nga ikanak pa iti may sa agundaway. Diyak kayat nga agsinata. Kayat ko amang bukal ta iti pamilya. Kat sikat kayat ko nga agbalin nga ama dagiti anak ko. Iso panghaasim ta pakawanan nak. Diyak ka mo. No kasano nga isublik ti panagtalagkukan ka, Moira. Ay ayatan ka. Ngam napukaw anaming pinsan ti panagtalagkukan ka. Oh, di mo kunaan nga overtime ka. Bumawbawi ak lang ka ni Bungas. Ang mga no ikatanakon. Ado nga min tijak na ilupas sa paperworks ko. Ngamlaglagi pa. Napukawan ti panagtalag ti asawam kan ka. Ama nga no saan amamati ang nag-overtime ka? Ada ka mo't ang makapanagnak. Ibagak tulangan nga awagan na ka. Tagdamag kan ka no saan amamati. Okay, makamu ka. Sige nga Rod, panawan ka pa eh. Kat agan-anad ka iti panagawit mo. Sige, agyaman nak. Aganad ka mo. Rabin, sapay ko matasan nakakaumat mo ng ti asawak. Sapay ko matagsublin ti sigod na panagtalag na kanyak. Marigrigatan akong iti sitwasyon mi. Ngam saan nakasumuko, aging ga mapakawan nak. Di matimbagakan ka. Adyak kaya't ka-overtime ka. Mark, ada ka mat gayam dita. Anya ti aramidom dito eh. Kaya't ko lang nga pankan no sa dino ti ayan mo. Saan ka di mat akinunakan ka? Asaanan ang maulit pa'y tinagbasulak. Apay nga rod ang nag-overtime ka pailang. Kat parparitan ka nga ag-overtime. Ado dagiti paperworks ko, Mark. No saan ka ag-overtime, ang mga no ikatan na ko ni boss. Hala, agawid tan.
Ada good news ko kan ka, sweetheart. Uri siyak, adamet good news ko kan ka, sweetheart. Sige, sikanti mo na amang ibagay iti good news mo, sweetheart. Saan? Sikati umuna. Siyempre, ladies first. Sige man laangan. Masikog akon, sweetheart. Yes! Apag iso day ta iti good news ko, sweetheart. Amom ka di? Nakabiro ka kun iti trabaho adakdakkel nga amang ti sweldo ngam iti trabaho kita. Ket mabalinain asumardeng ka nga trabaho. Apay so? Oh, maragsakan ak iti dayta a good news mo, sweetheart. Ita, saan akong nagtrabaho, Mr. Lonely, adaklangan iti balay ang mga ayawan iti anak mi kini Mark. Katagyamyaman ak iti apo, ta dinengeg na dagiti kararag ko ang mapakawanak ti asawak. Tuy pagayam mo, Moira. Agyaman ak pagayam Moira iti daytoy apakasaritaam. Ket nasaya at met, ta nakaamiris ka iti nagbasulam. Ket saan ka asimuko, aging ka ang napakawan na ka ti asawam. Ala, ituloy yo ti agpinatag iti asawam, tapno agtultuloy mo ti ragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailinged iti naga na Moira, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Pacloy. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.